акнун дар майдон мулло Раҷаб Халифаев аз дастаи Корес, Муҳаммад Исо Раҷабов аз дастаи Ганҷи Ваҳдат. дастаи Ганҷи Ваҳдат бо ҳисоби 2-0 алон пешсаф аст. хеле ҳаракати хубу хатарнок буд барои мулло Раҷаб. ин корро ҳам Муҳаммад Исо Раҷабов хеле бо суръат анҷом дод. имтиёзи аввалинро аз яке аз ситораҳои гӯштингирии кишвар мулло Раҷаб Халифаев ситонида тавонист, махсусан дар дақиқаи аввал. мубориза идома меёбад. агар мулло Раҷаб иштибоҳи худро ислоҳ накунад, он гаҳ дастаи Ганҷи Ваҳдат бо ҳисоби 3-0 ғалаба мекунад ва ба марҳилаи ниманиҳоӣ меравад. хеле имкони хуб дорад. муҳаммад Исо бо ҳамроҳии мулло Раҷаб Халифаев дар ҷамоати деҳоти Саричашмаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин 3 сол қабл барои шоҳҷоиза талош карда буданд, ки осеби мулло Раҷаб ҳам ҷиддӣ буд ва он замон дигар мулло Раҷаб идомаи сабқатро натавонист, ки ба тамошобинон нишон диҳад ва шоҳҷоизаро Муҳаммад Исо Раҷабов аз ноҳияи ҳамадони молӣ худ карда буд. ва дигар дидори ҳарду паҳлавонро мо ростӣ наметавонем ёдовар шавем ё инҷо ҳам тавзеҳи алоҳидаи худро баён дошта бошем. як вохӯрии охирине ки ё шояд аввалину охирине ки буд, мо шоҳид будем. ин ҳамин сабқат буд. имрӯз боз ба ҳам омаданд. давоми талош мулло Раҷаб ҳаминҷо хост хатарро ба вуҷуд оварад. хеле дар лаҳазоти ҳассос, аммо аз ин ҳолати хавф Муҳаммад Исо Раҷабов худро раҳо кард. на инҷо баъд аз амри довар буд ва дасти, агар пештар таваҷҷӯҳ кунем, дасти Муҳаммад Исо Раҷабов кушода шуд, амалаш хуб анҷом наёфт ва зуд мулло Раҷаб хост ки инҷо аз нуқтаи заифӣ, аз кори хуб ё амали беҳтараш шоиста истифода барад, аммо натавонист. вазъи саломатиаш фикр мекунам чандон хуб нест ё тамринҳои он қадар хубтар надорад. чунки мулло Раҷаб бисёр дар суратафзоӣ, дар иҷрои амалҳои гуногуни гӯштингирӣ хеле нафари намуна ва фаъол ҳам ҳаст. боз ҳам дар ин лаҳза Муҳаммад Исо Раҷабов бо ҷуръатона ба пеш меравад. қариб 3 дақиқа ҳарду гӯштин гирифтанд бидуни он фосилаҳое ки ғайри амалҳо ба инобат гирифта намешавад. яъне танҳо ҳаракат, танҳо амал, кӯшишҳо ҳамин замон мавриди таваҷҷӯҳ.
مولا رجب همین لحظه ها بیشتر میخواهد الکی معلوم است که به اصول سری کت رجوع کند. خیلی هم هیجان مخلصان رو فرا گرفته است. خودی راهبران کلوب ها را نیز بسیار سبقت جالب. اگر محمد عیسی 1.5 دقیقه دیگر در مقابل چمپیون روسیه در رشته جودو مولا رجب خلیفه در سال 2019 ایستادگی کرده تواند آنگاه هم دسته گنج وحدت اینجا ظفر می‌یابد و هم از حساب عمومی سبقت‌های دو چهره ماندگار محمد عیسی رجبوف شخص فعال معرفی می‌گردد. خیلی هم نزدیکی داشت برای امتیاز دومی بدن. به همین خاطر داور فکرش رو می‌خواهد که تصدیق کند از عملی انجام یافته خلاصه گیری خود رو برآورد. بیاید یک بار دیگر ببینیم. با شکم است. میتوانند با شکم افتیدن هم امتیازی بدن هست. اگر اینجا هم باز قسمت بالای نه دیدید که جمعی عملهایی که اینجا سامو میابم بله قفس سینه به زمین افتیدم و از قسمت پای ها زانو آزادتر بود. امتیاز داده نشد. این لحظه های حساس رو هر دو هم میخواهند که شدتی دیگر بخشند. خیلی سبقتی هم دیدنی و هم عبرت بخش. انا این بحثی خیلی زیاد رو به میان آورده میتواند. 37 ثانیه دیگر. دقیقه آخرین سبقت هر دو پهلوان در نیروسنجی مرحله 4-1 نهایی. مولا رجب فعالتر می شود و اکنون اون لحظه دور نیست. بله تنبیه می دهم به آگاهی با محمد عیسی رجبوف. رهبر گنج وحدت ظفر می‌یابد. توجه میکنیم اکنون 19 ثانیه دیگر هر دو پهلوان در اختیار دارند. مولا رجب رجوع میکند. باز همین مرتبه محمد عیسی رجبوف جرأت کرد. خیلی لحظه های حساس. تقدیر صبح‌الدین و محمد جان چگونه حل و فصل می شود. هر دوی آنها گشتی نگرفتند برای آنکه 3 دور بچه های در 2 ثانیه آخرین ببینید که مولا رجب چی کار کرده. اگر بعد امر داور باشد اینجا فکر میکنم که فرهاد رحمت الله بیگ محمد رحمت الله بیگ فشار دارم. محمد فرهاد رحمت الله بیگ خود ورزشکار است در هیئت دسته‌ای این باشگاه قرار دارد. در شاکلی والیبال نصیب نماینده کلوب ورزشی گنج وحدت محمد عیسی رجب.
نتیجه سیوم رو هم واقعا خوب به دست آورد و این خرسندی بچه های نوری وحدت است که در حیات دستاوی در سبقت 4-1 نهایی هم غلبه به دست آوردن و به مرحله نیمه نهایی رفتن. بسیار زحمت زیاد کشید این انا همون اولین امتیازی که مولا رجب از دست داد. بعدا کوشش هایی که ما بیشتر دیدیم لحظه های هیجان رو یک جای تماشا کردیم. در حیات دستاوی یادآور میشیم که دسته نوری وحدت با حساب 3-0 دسته کارزی شهر گلاب رو شکست داد.